Akiaria hindi ya icera riake itũra-inĩ rĩa Kameno mwena wa Thika hindi ya gũthũrima wandĩkithia wa aikari mũbango-inĩ wa UHC, gavana Wamatangi augĩte muoroto wa thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra aikari othe nĩ mamũkĩra ũrigiti mategũthumbũka. Nĩ hindi ya icera rĩrĩ Wamatangi anĩrĩirie ũnyitanĩri wa thirikari yake na honge cia kĩmabũrũri mũbango-inĩ wa kũhe aikari othe ũrigiti mũkinyanĩru. Muoroto mũnene arĩ gũtigĩrĩra andũ arĩa hatĩrĩrĩku nĩ mamũkĩra motungata hatarĩ marĩhi. Studio yangu na utaratibu wangu uko hivi: wewe kuja na kitambulisho peke yake, fika pale, peana jina, peana kitambulisho, namba yako ya simu na wachukue kidole chako. Ukifanya namna hiyo ingine ni wachie. Kadi ni ya familia. Wewe ukifika pale hospitalini, ile kitu unabeba ni kitambulisho peke yake. Unaenda, unapeana kitambulisho, unawekelea kidole. Kama ni kulazwa, kama ni ugonjwa ni blood pressure, kama ni sukari, kama ni nini, unatibiwa, kadi inapigwa ama kidole inawachwa pale, wewe unaenda nyumbani zako. Wamatangi arĩtio ũthikũ nini tu thutha wa gũcokereria bũrũri-inĩ kuma South Africa, kũrĩa akoretwo agĩetha ngirimiti na honge itiganĩte harĩ kũgacĩrithia motungata sekta-inĩ ngũrani ta ũrĩmi, ũrigiti o ũndũ ũmwe na ũkũria wa iganda. Nilisikia yule president wa ile bank kubwa inaitwa African Development Bank alikuwa huko na ameita watu wenye wako na mambo ya kuteta. Mimi nikaenda kutetea watu wa Kiambu. Wakati ninatetea nyinyi nikiitisha pesa ambayo tutasaidia vijana, nilikuwa ninamwambia tupatie bilioni 50 nibadilisha hii kaunti ya Kiambu. Oho, Wamatangi nĩokĩrĩire marigitari amwe kuma mathibitarĩ ma Kiambu nĩkĩrĩa gwetete ta ũkora na ũici wa dawa, ũndũ ũrĩa cakaĩte ũkoretwo ũkĩima mũikari wa Kiambu kamweke ga kwamũkĩra ũrigiti mũkinyanĩru. Niliwaambia hao madaktari wengine wenye wamekuwa wajuaji na walagai, wanafika hapa, mtu akitafuta kazi ya kaunti tunampatia, alafu anakuja anatafuta kiosk kama duka hapo karibu na hospitali, anaweka chemist. Yeye kazi yake ni kuandikia mtu karatasi na kumwelekeza kwa chemist yake ndio ende anunue madawa. Ama namna gani? Yes. Na hiyo kitu ndio nimekataa. Unapata wengine vile mama hapa anasema, wengine wameweka laboratory huko, wengine wamenunua mashini za kupiga picha na wameweka huku. Ukifika pale, badala ya kupigwa na mashini ya kaunti ile ambaye hautalipa, unaambiwa tumwa pale ukapige picha ndio uachie pesa. Thirikari ya Kiambu ĩtanyĩte kũhinga wandĩkithia wa mũbango wa UHC mweri-inĩ wa ĩtatũ, mũbango-inĩ ũrĩa thirikari ĩno ĩbangĩte kũrĩhĩra aikari maruta mao mweri ma ciringi 500, ĩkĩmanyitithania na insurance ta NHIF nĩguo kũmateithia kwamũkĩra motungata hatarĩ mĩhĩnga. Itakuwa ni aibu ya kwamba wewe ni mwana Kiambu, alafu wengine mtu anatembea kwa hospitali ya Kiambu anatibiwa na wewe unafika unaitishwa pesa kwa vile hukujiandikisha. Tafadhali mweleze mwenzako, mweleze jirani, mweleze sister yako, mama, nani, jiandikisheni, tunafunga mwezi wa 3. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u.